الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كتب العزة والكرامة لمن أطاعه واتقاه، وقضى بالذلة والهوان على من خالفه وعصاه، وهو العزيز الحكيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدًا صلى الله عليه وسلم خير نبي أرسله الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله الملك العلام، لأن تقواه سبب للفلاح في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تبيانه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. وقال أيضا في محكم تبيانه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العلي العظيم. إن الله تبارك وتعالى خلق النفوس وجعلها تحب القدوة وفطرها على حب التأسي والتقليد. Benar din Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay nagpapanjari sin tiap-tiap ginhawabaran, sin tiap-tiap nagbabalnyawa, sin nyawalihan amuin nahinang pangamdusan niya hakabuhi dunya. Allah subhanahu wa ta'ala in nagpapanjarihayan sarta in tiap-tiap ginhawabaran ja'alaha tuhibbul qudwah, piapanjarihan damikyan sin Tuhan Rabbul Alamin. Hatiap-tiap ginhawabaran in sumub sila, umupih, sumingod, hauno-uno karunguan nila, iban hauno-uno pagkakitaan nila. Sahingga insa suko sim pagkarunguan nila madaran, iban pagkakitaan nila madaran, nahinang nayat tabiat kan nila hakabuhi nila. Amusa impagyanon
pag-upi, iwan pagsingod, biya sing kainaron, iwan kakahinang sing kaibanan, atawakan sing kita niyo katan manusia. Intuhan Rabbul Alamin nagfarman ha Quran mahamulya, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. Iwan nagpapanjari kami long sintuhan Rabbul Alamin, mga manusia, amuin kaupihanan, simpagkahin nila manusia atungod simpakaradyaan na mo. Tarunhay ni mga ummat al-Islam, in manusia, hatungod simpag-upi, sumasa makaupi sila patao marayaw, sumasa makaupi sila pagkakahinang marayaw, sumasa isab makaupi sila pahinang bukon marayaw langgal sara kabungsihan sintuhan Rabbul Alamin. Ang kanintuhan Rabbul Alamin, asupaya kita niyo maghimon nakon, sining pag-upi, pa mga tao salih, pa mga tao nagmamamuka fa Allah subhanahu wa ta'ala, asupaya kita niyo maghimon nakon, sining pag-upi, patao bihat to syara sintuhan Rabbul Alamin, tiagnaan niya tuan, dahin doon na pangho na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Hawak to biyatak batak, sintuhan Rabbul Alamin, hambuk pahambuok, in mga kanabihan na kaunayad to. Siyuy-siyuy in kahalan nila maon papangho na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Mapuasman kaya siyuy-siyuy sintuhan Rabbul Alamin kanya. In mga kanabihan na kaunayad to, kanabihan purna in pag-iman, kanabihan purna in pagka-mu'min, purna in pagka-muslim, nagmabamuka matan pa Allah subhanahu wa ta'ala, mapuasman kaya suy-suy kanya sintuhan Rabbul Alamin, ang pasyabitaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, ulaika alladhina hadallah, fabihudahu muqtadih. Sila na yadto ya Muhammad, in mga kanabihan, in mga manusia, hidayatan sintuhan Rabbul Alamin, di nga sababyan ya Muhammad, pangupikaw kanila. Pangupikaw kanila, hakakahinang nila, ahimumungan nila, dahon mo, in kakahinang nila yadto, iban sinamuin, himumungan nila, ipagbalharap, iban si mga ummat mo susungon. Hindi nga mga panagnaan, kaya upihan simpanghuna to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam pa mga kanabihan masana kaunayad to. Iban patot da isa bimbya kato tanyong umupi. Aparkala iupihan simpanghuna to Muhammad sallallahu alaihi wasallam pa mga kanabihan na kauna. Amo na impangaddatan marayaw. Hingga impanghuna to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nagsabda, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Bunal tuudlong niya piyara ako sintuhan ko. Sinallahu subhanahu wa ta'ala, hamaksod magsampurna sin pangaddatan marayaw. Ay basin sa kaula-ula, in pangaddatan marayaw asal na aon nakauna payad to. Ama sa sin mga kanabihan nakaunayad to. In nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kahinapusan nabi piyara sintuhan Rabbul Alamin, na nampurna isin pangaddatan pagyanon nakaunayat to menyupihan niya ding mga kanabihan. Ini nabi, diaak sintuhan Rabbul Alamin, papaupihon, papasinguron, hakakahinang, hahimumungan, marayaw, pa mga kanabihan nakaunayat to, biyad diin na ing kita niyo. Iban biyad diin na labiluwa, ing kaanakan sing kamo, amuin yan, nagbubuang saraw, madtumari halon sin satan sambuangan. Subay imbya kato niyo, labiluwa ing kaanakan sing kita niyo, upihan niya bang uno, bang biyad diin ing kainakon, iban sinamuin,
kahalan pag-upisin panghuna to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam pamakanabihan na kauna. Ang patabiya gatustabiya, hamasana to bihayaun, bukunhat kya pasaran im mga kaanakan, katautay manghuran na kaupi, pa mga silamano siya, jahulaka din dihadun niya. Im makasusapa, doyon pa sim mga kaamaan, kainaan, umupi ha mga tao jahulaka yan. Singurilong niya inalom sin TV yaon. Asupaya susungon masa, magkasambuhan ing kabuhi mo magkarayahan kaw. Singuri ikuan yadto. Asupaya susungon masa, di ko makananam sing kasigpitan bang kami manaykod na rin dihadon niya. Ba't din kahalan mo halong kahamong haya dunya? Minsan pakikita niya inyon sa mata-mata. Mangindarahi pa anak niya, lumayo, hapamandos, ding hapamandosin Tuhan Rabbul Alamin. Innabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wala siya inihiyanggaw, iban wala siya amuin, diamag, in magkamiskinan in ummat niya, labi luwa na tuod, awla na tuod in ginhawabaran niya. Sumakawa in panghuna to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, in kiyahanggawan niya pa ummat ini, in umupi nakita niyo kahalan sin dunya, in maglumba-lumba nakita niyo magpalanyot sin pagdunyatan niyo. Asabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambok masa nasusain Nabi sallallahu alaihi wasallam pa ummat ini. Iban kapag agikan niya si mga sahabat niya, ya Rasulullah, unulong in kya gawahan mo, in kya susahan mo pa ummat mo susungon, in magkamiskinan sila. In maruudo, in kabuhianan nila, hindi along sindunya ini. In sadda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la akhsha alaikumul ghina, walakin akhsha alaikumul faqr. Bukunin kihanggawan ko, in kiramagan ko, in magkarayahan, magkamiskinan kamo. La akhsha alaikumul faqr, walakin akhsha alaikumul ghina. Bukunin kiyagawahan ko, iban kihanggawan ko, in magkamiskinan kamo. Sa sumagawa, in kiyagawahan ko, iban sin kisusahan ko, in magkarayahan kamo. Ba't sabab bang kamo magkarayahan na? Makawa nyo na yung darajat dunya. Fatanafasuha kama yatanafasun. Maglumba-lumba na kamo. Diya sim paglumba-lumba sim masa na kaunayad to magpalanyot sin dunya. Sa hinggalong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, nagpalanyot ko sin dunya, kaya lupahan mo yung pagtumtum pa Allah. Mahinang sabab hikajul jana na kanyo yung pagdunya niyo, biya sing kajul jana sim masa na kaunayad to. Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mo pabaran niya, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskina. Ya Allah, ya Tuhan ko, buhi ako, alom ka miskin. Iban ya Allah, ya Tuhan ko, pataya ako, halom ka miskin. Mayta ka miskin. Ba't sabab imano siya, ding ha mga tabiat si manusia, awila siya, makananam kasigpitan, paginhawabaran niya, ang panaisab mag-us-us siya tumumtum, magjikir, iban mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tabiat si manusia. Amo pa ka imbya kato niyo, nagguguwal Muslim, minsan masa nakaunayat to nagguguwal kafir, nagguguwal wayroon nag-aagama, sinaagama Islam, sa uno informan sin Allah subhanahu wa ta'ala, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, la yaqulunna Allah. Ya Muhammad,
In mga tao yan, in mga nangupul-ngupul kay mo yan, in mga nang jajana kay mo yan. Bang sila yan dagpakan sing kasigpitan na amuin kasigpitan, wayroon nalilian niya. Agun-agun wayroon nakalakan nila, hikapang halulay nila sing kasigpitan nila yaon. Mamong natuod sila yan, tartanto ya Muhammad, intuhan kulong niya Allah. Tabiat si manusia. Abila siya makananam kasigpitan, makananam kahalubihuluhan, dahil di iya kabuhi dunya. Magtuy siya mag-us-us yan, jumikir manumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo ya tuin hikmat may tain Nabi sallallahu alaihi wasallam mabaya siya im miskin kita niyo ring sindayahan. Iwan in hikmat may tain panghuna to Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakapangindua pabaran niya, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Ya Allah, buhiya ako. Halom ka miskin. Bathambok masa. Beitaan siya sinamuin mga kampong niya rin doon na Quraysh. Ya Muhammad, bangkaw mabayalong niya. Hirihil na mo ingkatan, jinis babara paalta na mo, sambil kakawasahan na mo, din di hamak ka ini, hirihil na mo kay mo. Tay ko risadya in pag-agama mo yan. Unin sabda simpangho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minsan palong ni imbudyaon, hinang nyubulawan dihil kako. Minsan palong ni imbulan niyaon, iban sin sukayaon, kaya rin nyo patuoy, iban sin lawako. Ay bima na yari nagkakuin na mo in kawasaran dakula. Yari nagkakuin pag nakura insulta. Wallahi law niya lama taraktu dini. Sapahan ko pa Allah subhanahu wa ta'ala, di ko butasan in pag-agama pa Allah subhanahu wa ta'ala. Piyagpi siya dunya iban sinagama, pini niya inagama. Ba't sabab? Amurayaon in makarihil kanya kahanungan. Hatiap-tiap manusia, amuratuan in makarihil kay mo kahanong. Kabuhi dunya, awla na tuod kabuhi akhirah. Ambok na kura, bangak wala na sa luhawla siyam. Hama sa simpag khalifa, simpangho na to, Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Kaya tilasan sin Umar ibn Khattab, iban di matungkan niya inhawal, sinintao hula yaon, matao din miskin din doon. Inhinang sin Umar ibn Khattab, nagpakawa siya tao rin dito hula yaon. Upat ka tao. Ang paniyabiytaan, kadto kamulong niya, libutan niyo insasuko sintao barhajat hula yan. May ta sila nagkabalhajatan yan bihan ng niyabiyan. Uninhinang sinakura nila kanila yan. Libutan nyo long niya, listahan nyo long ni namuin nga si mga balhajat ang panyudahan marikako. Doon man nalista na si mga tao yaon. Mga tao barhajat din doon na hula yaon. Pagbasa sin Umar ibn Khattab, singkangan-nganan, pagtukaw-tukaw, yato nakalamod din dito yung nakura nila. Allahu Akbar. Limigid inluha. Nagdangul-nguli na Umar ibn Khattab. May talong niya bihay ni unin, di matulong niya umat. May tain nakura nagkamiskinan, maraya pa in rakyat niya. Inhinang sin Umar ibn Khattab, piyarahan niya ingkatan barhajat kyalukis sakatas yaon ang panipiyarahan special delivery in nakurayan. Siyampayan man sinamo indirihilan sa salamatahan in nakurayan din kan Umar ibn Khattab. Pagtuktok si mga tao nagdara sinamo intutulungan niyaon. Pag-ukab, unulong ning sigla mulka niyo. Yarilong niyaon piyarasin Amirul Mu'minin kay mo. Bilang hipanukumuha kabuhian ng dunya. Nagtangis, nagdangul-ngul iban diya mag-in na kura'yaon. Iban kapag agi,
Ya Allah long niya lapas sa ako ding hapit na sindunya ini. Imaksud in nakuraya undi siya mabaya magdaya. In kabayaan niya diuruhulan niya in ummat niya, in rakyat niya. Amo yan tuan. In suway kita niyo umupi. Pamanga sila nakaunayad to. Abila kita niyo mabaya. Matuk. Hamanga sila manusia sarayaw-rayaw uupihan din dihiya kabuhi dunya. Nauni sabyan ding hamanga manusia imupi pa mga tao amuin yahulaka. Wayroon hinang batmalingkan hinang kabong sihan sintuhan Rabbul Alamin. Subhanallah. Hangkan ing kamaasan katan sa kanap manusia kamaasan nagbuwal muslim din di hadunya ini. In subay niya inutun tarbiyahun marayaw in anak niya. In papaupihun niya pa mga sila tao salih. Bat sabab susungon masatuan mahinang kataksilan kay mo rin dito ipagbalharap mo. Hadarat sintuhan Rabbul Alamin, abilain anak mo nagkaat din di akabuhi dunya. Nang pamangatuan mga rayang, wayroon na sa rayaw-rayaw manusia, imupi siya patao marayaw, mahuli na nigalamman, amo inatigalamman, inamun tao marayaw yadto, siya in simubli, upihan isab sim mga manusia pagkahinia. In manusia bihadto, amunadto in manusia, long sim mga ulama, in magkahinang sintao amo in imupikan niya yaon. In sa suko kakahinang marayaw sintao imupikan niya yaon. Bukunhat siya in tungbasan, kandahan sintuhan Rabbul Alamin hinang niya marayaw, buat malingkan, sambil in ikaw yupihan niya, damikyan gandahan da isab sintuhan Rabbul Alamin. Dihilan ko pahala sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hasabab mo, nag-ammal salih in tao yaon. Nagkakahinang marayaw. Ang kanarunhay ni, laong sim mga ulama, makajari kita maghinang sin uno-uno na hinang marayaw, hipagpakita, papagkahita manusia, bilang pang-encourage laong sim bahasa. But sabab, bang mo na-encourage in tao yaon naghinang, sin hinang mo marayaw yan, tungbasan siya sintuhan Rabbul Alamin, tungbasan da isab ko sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanlong sin Allah subhanahu wa ta'ala panapapanghuna to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Adapun in ni'mat, kaya ano gara kay mo sintuhan mo ya Muhammad, panoy suyan, pakitaan kan nila. Magsadak ka ko, piyuan ibu ma ini alta, manjari mo yati pagkita papagkahimu manusia amuin nagdarayara isabya sindaya mo bilang pang-encourage kaniya. Sumagawa ihdar. Hali ikaw marayaw bangin maksud mo pagpakita kita. Pagpabantog din di ihadun niya ini inhinang mo yadto kabatilan. Wayroon pahala higanda kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nainsipat si manusia bangkaw mabaya, mahinang manusia, kapangupihan. Simpagkahimu manusia. In uno-uno himumungan mo, suway mag-atap, iwan sing kakahinang mo. Bangkaw mahinang mabaya, mahinang manusia, sarayaw-rayaw kapangupihan, simpagkahimu manusia, suway bangkaw maghimumungan, mag-atap, iwan sin hinang mo. Ba't sababin Allah subhanahu wa ta'ala, kabungsihan niya imano siya, maraklas maghimumungan, sa sumagawa di mag-atap iwan sinhinang. Aforman sin Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun.
Wahai kamulong niya mga bariman, i-address sintuhan Rabbul Alamin pa mga bariman. Ba't sabab kamo, biyasin kita niyo ini bariman yung maso magpatuntum paaga masintuhan. Wahai kamu mga bariman, lima taquluna ma la taf'alun. Mahi kamulong niya maghimumungan, sindi niyo ra paghinangon. Kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Ingat kamu marayaw. Inhimumungan niyo, di niyo ra paganggautaan, kawungsihan lando sintuhan Rabbul Alamin. Subhanallah. Kabungsihan sintuhan Rabbul Alamin. In mga manusia masub maralas maghimumungan sa sumagawa di paganggautaan in mga kabtangan piyagpawuloy niya ring hasimud niya. Akay banan farman sin Allah subhanahu wa ta'ala piyagmangi niya damikyan in maghimumungan na sadyakaw di mo ra paghinangon labi luba na to din mga sila magnanasihat maghukutba mga kaguruhan. Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala pa mga ahlul kitab. Hamasayad to in ahlul kitab. Amuin ahlul kitab, piyaturunan sin Allah subhanahu wa ta'ala kitab ding hadarat niya. Farman sin Tuhan Rabbul Alamin, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Afala ta'qilun? Mangindaaki kamulong niya papagkahin yung manusia. Huminang singkatan tibayhuan karayawan tumaallok paagamah. Sa sumagawain kamo di misang kamulong niya maganggauta sinamuin biyabas sa inyo alam sing kitab yan. Afala ta'qilun? Di ka kamulong niya magkahaakkal. Di niyo taliun marayawin kakahinang niyo yan. Di nga sabab yung mga tuwan, mga rayang. Abu Kadlaw nakapamong in Al-Hasan rahimahullahu subhanahu wa ta'ala kitab ni Az-Zuhud. Nakapamong siya kan Ahmad ibn Hanbal. Law niya, innal alima idha lam ya'mal bi'ilmihi zallat maw'izatuhu 'anil qulub. Bunar tuod long ni intaga panghati. Abila wala nagbayinat impanghati niya rin doon. Hagin hawabaran niya. Tanto na tuod, ingkatan himumungan niya, di magbalibakkas din doon hapangatayan si mga ipon sintuhan Rabbul Alamin. Ang kanayaw ko mainu-ino ang bukmasa. Ikaw ama, damikyan ikaw kaka, ikaw nakura, bang in mga raayat mo yan, in anak mo yan, in manghud mo yan, wala naman di murungog kay mo. Wala niya hihinang. In uno-uno pardaakan mo kanya. Aun dipik. Aun nagliking din doon kay mo. Ba't sabab wala nagbalibakkas inimumungan mo rin doon alumsin pangatayan nila? Uno yung sabab mita wala nagbalibakkas? Ba't sabab ingkatan himumungan mo wala naganggauta rin doon hagin hawabaran mo? Angkan, ambok masain Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagsabda, yu'ta birrajuli yawmal qiyamati fayulqa fin nar. Haadlaw qiyamah, aun usog tumindog din doon, ambok usog. Ding mga ummat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ang pasyay tilakbo sin Allah Ta'ala matupalong sinapinal ka jahannam. Subhanallah. Uno yung sabab. Insabab. Dahil doon man si halom sinapinal ka jahannam. Kita na to siya sinamu yung mga pagkahinya manusia, iban-iban niya magumbang payaw rin diha dun niya. Iban kapag agikan niya. Masya'nuk. Uno talong ning parkala mo yan. May takulong niya yari alom sinapinal ka jahannam ini. Alaysa kunta ta'murna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar? Bukon kalaw niya ikaw na yan im magpapandok kamulong niya. Uhuminang sin uno-uno tibayhuan karayawan sarta ikaw na yan long ni im magpatinggal kamo singkatan piyang langan sin Tuhan. Dalong sin tauyawn hoon.
Ako na sa ini. Kuntu amurukum bil ma'ruf wa la atih wa anhaakum 'anil munkari wa atih. In kaaunan kulong niya dito pagitan niyo hadon niya pagdaakon ta kamulong niya huminang karayawan sa sumagawa di kulong niya paganggutaan. Paglangon ta ko mo'y sabling hay kakahinang kangian, amoy at tulong ning kiyang gautaan ko. Amo ini in sabab kaya tilakbo ka ko sinallahu ta'ala pala mapinalka jahannam wal iyadhu billahi min dhalik. Bangkaw mabaya mahinang manusya sarayaw-rayaw pangupihan. Biya simpangho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hinanga bang uno in pagkakadtang mo atawakan ang gautai ingkatan himumungan mo ikapag buklad mo din doon kapag kahimumano siya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum istaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من رب العالمين أما بعد. أمك مساك يا قصة كتاب حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. Kita sin Malik ibn Dinar ang kita ni hambuk usog yusi usalatah. Mangi inamuin pagtunay niya si sambahayang. Inusog ini siya bang makato in padre de pamilya. Siya in ama. Aun asawa niya, iban aun anak niya. Umupi hakakahinang niya. Nalong si Malik ibn Dinar, kita kulong nin tao yaon bang magsambahayang. Way ngumilong niya sambahayang, ipagsambahayang niya. Bukon tumanina, mga rukon di niya magkasampurna. Nari nga sabab yan long si Malik ibn Dinar. Fatarahama Malikun ala iyalih. Imulong in Malik ibn Dinar, bukon ha usog yaon. Sa ahli kalwarga sin usog yaon. Labi luwa na to dahanak sin usog yaon. Nalong sin mga tao, kaniya, ajaban laka law niya ya Aba Yahya, yusi'u salatahu wa tarhamu ayalah. Maka-ajaib ko long niya ya Aba Yahya, ya Malik ibn Dinar, maka-ajaib long nimbiyakwan mo yan. Tao, bukon marayaw yung pagsambahayang niya, mangidagbus pagtunay sambahayang sa sumakawa, wala ko imulong kanya, sa sumakawa imulong ko kaari pa mga anak niya, iban si mga asawa niya. Ano yung sabab? Long si Malik ibn Dinar, innahu kabiruhum wa minhu yata'allamun. Ba't sabab long si Malik ibn Dinar, sabab long niya intao yan, siya yung padre di pamilya. Siya yung nakagulang kanila katanya un. Nari nga sabab yan, kanya sila umupi, iban kumawa, uno-uno na pangadjian. Imaka ta mafhum din di akabtangan ini, in ikaw ama, suway marayaw malingkat sa jempya kita mula kutabi at pagkaanakan. Pagbiat, pagtarbiya, pagkaanakan, dahil doon pa sila kasibi-sibi. Apangumulan wala pa nag-aakil balig. Apangumulan amuin uno-uno ing kakitaan nila kay mo, amo natin kaupihan nila. Basabab, bang im mga kaanakan, limaas na.
Imumul na mga ang putag 6 tahon, pang putag 8 tahon. Mahunit mo na tuwan tarbiyahon. Mahunit mo na buntulonin nabing kukdin doon kanila. Bang mo pandukahan in saddasin Nabi sallallahu alaihi wasallam, muru awladakum bis sala wa hum abna'u 7 sinin. Daakan niyo, in kaanakan niyo magsambahayang hapangumulan 7 tahon pa. Dungdung marayaw in saddasin Nabi. Daakan niyo, in kaanakan niyo magsambahayang hapangumulan in sila 7 tahon pa. Daakan niyo magsambahayang, bukon magpuasa, bukon magzakat, bukon magbihayni, magsadaka, magsambahayang in panagnaan, langsin Nabi. Daakan niyo. Mayta, bat sabab halom sin sambahayang himumungan marayaw, iban kakahinang marayaw. Halom sin sambahayang wayroon hinang mubat malingkan magjikir pa Allah. Halom sin sambahayang imagguwa hahimumungan mo zikir pa Allah, ayat sin Quranul Karim. Halom sin sambahayang in kakahinang mo limited. Aon boundary niya. Bat sabab bang ko nakaliyo, hibal mo nakatu, ba talin sambahayang mo. Biya sin sa kaula-ula, tarbiyahon ko sin sambahayang. Nari nga sabab yan ni Nabi sallallahu alaihi wasallam, tarbiyahan niyo, in kaanakan niyo sin pagsambahayang. Sukod, paglago nila, mara nila in pangaddatan din doon alom sin sambahayang yung pagwa sin sambahayang. Imano siya, biya siya sa pantun batang kahoy. Bangin batang kahoy yaon nati ko, sibi-sibi pa. Kakausan mo pa siya pabuntulon, sambil siya lumagbubuntol da. Adapon ng batang kahoy. Bang siya malagko na nati ko, minsan patuan unin hinangon mo, di mo na siya mabuntol. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Innaka hamidun majid. Amin ya rabbal alamin. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا الله سميع قريب مجيب للدعوات اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا وتوفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين في فلسطين اللهم أعز الإسلام والمسلمين في فلسطين وأذل الشرك والمشركين والإسرائيليين يا رب العالمين اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم اللهم كن لهم عونا ومعينا يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة